Turabasuje mukomeje kudukurikira muda umwanya wanyu. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yacu aribanda ku ngingo zikurikira. Amakuru yacu kandi ahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya FARDC cyaguze indege nshya ya CH4 isimbura iherutse kwivuganwa na M23. Kuri yacu tutakomeje muri Kenya. Umugaba mukuru w'ingabo za Kenya yaguye mu mpanuka ya kajugujugu yahitanye abantu benshi. Kuri yacu kandi yasoreze muri Israel. Israel yagabye igitero Iran yihimura igiherutse kugabwa na Iran kuri Israel. Turakomeza amakuru yacu mu kanya tugiye muri publicité. Publicité nikarangira turakomeza inkuru zacu imwe imwe ukwayo. Umuntu ni ikiremwa gikora ku manywa nijoro kikaruhuka. Kimwe cya gatatu cy'ubuzima tubaho kuri iyi si tukimara dusinziriye. Buri muntu asinzira bingana n'umutekano w'aho aryamye. Umutekano wanjye n'umuryango tuwukesha Relax Foam na Dada Matela zikorwa n'uruganda rwa Salama Machine. Kubifuza kurangura mwadusanga aho dukorera mu murenge wa Jabana. Tubafitiye kandi amabati n'imisumari. Akarusho nuko iyo uguze byinshi tubigutwaza tukabikugereza aho bijyanye. Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge kuko biriho S-Mark. Ikindi nuko tubasanga no mu bihugu by'abaturanyi bya East Africa. Munyifuza ibindi bisobanuro cyangwa se gutanga komande, mwahamagara kuri nimero 0788 308116 cyangwa se 0788 64 98 Dushimiye abari kuri tekinike batugejeho publicité. Tugiye gutangira amakuru yacu mu buryo burambuye nkuko twabamenyesheje mu ngingo z'ingenzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze CH4 nshya zisimbura izivuganwe n'umutwe wa M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwakira drone nshya z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 nyuma yuko muri eshatu yari yaraguze nta nimwe ikiri mu kazi. Mu mwaka ushize 2023 nibwo DRC yari yaguze izi drone mu Bushinwa kugira ngo zifashe igisirikare cyayo guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bamaze imyaka hafi 2 n'igice bahanganye mu ntambara. Muri rusange drone 9 nizo Kinshasa yari yasabye Ubushinwa ko bwayigurisha, ariko ibanza koherezwa eshatu mu gihe yari itegereje kohereza izindi 6 nyuma. Africa Intelligence ivuga ko ziriya drone zitakiriho Kongo Kinshasa yari yazitanzeho akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Iki gitangazamakuru kivuga ko ebyiri muri izi ndege zitagira umudereva zarashwe na M23, naho iya gatatu ikora impanuka. Ni impanuka byavuzwe ko yabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho ziriya drone za mu Gushyingo 2023 muri Mutarama uyu mwaka nibwo umutwe wa M23 wemeje ko hanuye ziriya drone nyuma y'igihe ziwugabaho ibitero byanaguyemo abasivile bo mu duce twaberagamo imirwano. Amakuru avuga ko drone eshatu nshya arizo Kongo yamaze kwakira, gusa hakaba hagitegerejwe ko zoherezwa mu ntambara. Iki gihugu kandi mu minsi iri imbere kirateganya kuzakira izindi 3 zizaba zisigaye. Umugaba mukuru w'ingabo za KDF yapfiriye mu mpanuka ya kajugujugu. Perezida William Samoei Ruto wa Kenya akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'iki gihugu KDF yemeje ko General Charles Ogola wari umugaba mukuru wazo yapfiriye mu mpanuka ya kajugujugu yabaye kuri uyu wa kane. Perezida Ruto mu ijambo yagejeje ku baturage ba Kenya yavuze ko impanuka ya kajugujugu ya KDF yahitanye General Ogola yabereye mu gace ka Sindari mu ntara ya Elgeyo Marakwet. Ati uyu munsi saa 8:20 z'igicamunsi igihugu cyacu cyahuye n'impanuka ibabaje yo mu kirere yabereye muri Sindari agace ka Kaben division ya Tor mu ntara ya Elgeyo Marakwet. Babajwe no kubika urupfu rwa General Francis Omengwe Logara, umugaba mukuru w'ingabo za Kenya. Ruto yunzemo ko General Ogare yari kumwe mu ndege n'abandi basirikare 11. Yavuze ko 9 muri bo nabo bapfuye, 2 bararokoka. Abandi bapfuye barimo Brigadier General Swali Saidi, Colonel Dokane Kaitani, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Basono Magondi, Captain Sola Mohamed, Captain Hira Rutari, Senior Sergeant John Kinyua Mureti, Sergeant Crofens Omandi na Sergeant Rose Nyamwira. Nyuma y'iyi mpanuka, Perezida William Ruto yahise atangaza ko kuva ku wa gatanu Kenya izajya mu cyunamo mu rwego rwo guha icyubahiro abasirikare bapfuye. Mu cyunamo amabendera ya Kenya agomba kururutswa akagezwa rwagati mu kirere. Ruto yavuze ko kuba Kenya huye n'iriya mpanuka ari igihe cy'umubaro ukomeye kuri nge nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Kenya, umuryango mugari w'abanyakenya ndetse n'igihugu muri rusange.
yunzemo ati urupfu rwa General Ogola ni igihombo kibabaje kuri njye kandi agahinda twatewe n'urupfu rwe tugasangiye nk'abaturage ba Kenya, by'umwihariko umuryango mugari wa KDF. Uyu General w'inyenyeri enye wari wubashywe yapfiriye mu kazi anakorera igihugu. Kugeza ubu ntiharamenyekana intandaro y'impanuka yahitanye General Ogola wari ufite imyaka 31 y'amavuko na bagenzi be. Ruto ahise ayobora inama ya gisirikare y'itaraganya. Impanuka ikimara kuba yatangaje ko itsinda ry'ingabo za Kenya ryahise ryoherezwa mu gace yabereyemo mu rwego rwo gukora iperereza ku cyayiteye. Israel yagabye ibitero kuri Iran. Israel kuri wa gatanu yagabye ibitero bya misile kuri Iran mu gisa nko kwihimura ku bitero bya za drone na misile iki gihugu cyayigabyeho mu cyumweru gishize. Iturika ryumvikanye mu ntara ya Ifsah iherereye rwagati muri Iran, ndetse itangazamakuru ryo muri iki gihugu riravuga ko ingendo z'indege zahise zihagarikwa mu mijyi itandukanye y'igihugu. Intara ya Ifsah isanzwe ibamo ibirindiro bikomeye by'ingabo za Iran, uruganda rukomeye rukora za misile ndetse na site nyinshi zitunganyirizwamo ingufu za nucleaire. Amakuru y'uko Israel yateye Iran yemejwe n'umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika waganiye na ABC News. Itangazamakuru cya leta ya Iran, IRNA News, nacyo cyemeje aya makuru kivuga ko ibitero bya Israel byibasiye ahari ibikorwa remezo bya gisirikare muri Iran. Muri ibyo harimo nko ku kibuga cy'indege bya gisirikare bya Adra na Al Tahara, ndetse n'ahari batayo ikoresha za radari iherereye hagati y'umujyi wa Adra n'igiturage cya Karifa giherereye mu majyepfo ya Syria. Amakuru kandi anavuga ko iturika ryumvikanye muri Iraq, by'umwihariko mu gace ka Al-Imam ho muri Babeli. Israel yahisemo gutera Iran na Syria na Iraq icyarimwe nyuma y'uko mu cyumweru gishize ibihugu byafatanyije kuyigabaho ibitero. Hagati aho, televiziyo ya leta ya Iran yari yatangaje ko hari drone 3 zari zamaze guhanurwa n'intwaro zirinda ikirere cya kiriya gihugu nyuma yo kugaragara mu kirere cya Ifsah. Iran imaze iminsi iryamye amajanja nyuma yo guteguzwa na Israel ko igomba gusubiza ku bitero yayigabyeho mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Icyo gihe yarashe kuri Israel misile zirenga 300 mu gitero cya mbere yari igabye kuri iki gihugu mu buryo bweruye. Inyinshi muri izi misile zarasiwe mu kirere n'indege z'intambara za Israel zifatanyije n'igisirikare cy'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa.